Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchidin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Upper Salavar Lapen Lower Salavar LCB bin hum aradatum phuluni langteng ahiti jaipong lemsalong phirangke amai kangni Pirte Hemrit Ingcholim Chodle Kechok Chikali Lapen Tangka Maha Kedo Ole Kechok Chikali Pirte Munidatum Rong Chukimlo Pulote to Warabang Kenang Sot Son si kedamtang 1980 aningkan pen bin hum ahawar along rong chukimlo bangso arong Karbi anglong penang an political party nang chelarlo bonta non puanta kachingthur lapen towar kimisen thekpon long lila lapen chehelapon long lila Son si non kachari bom BJP asorkar keklem kedam Karbi anglong atokano development asai keklem pon thekdun long pen bangso oversight kimi nang piponang chipura development amen pen hydroelectric power pump project binhum ahawar along nang ki BJP arnam nitum binhum aradapan nang kapang nolo pusi chimatha dampen bangso a project nang kim nangrang serak non pusi Upper Salavar Lapen Lower Salavar SDB Dhon Singrong Hangpen Kachuniri Padupo Bangso a project along penang anatumke khamke sitami doponlo bonta bangso ke khamke atum anke metang alongle kido vek atumta kali Lapen political alia phansi ke klemputa SDB Dhon Singrong Hangpen ningjepon Lapen non ke wangjilang sai ke klem ke dam alongke khamke nang do dun lang pulote lochin lang so ahawar ke binhum map mate rong ke hok along kelong tang sitami map along pen ing than pon pet si lang lokso PRF mate reserve forest land parlo pondet poputa so dak pen lochin lang so arada phan pherangke amaya long pen than pachini pon Tangte bin hum arat lapen Upper Salavar Lapen Lower Salavar ISTB Dhon Singrong Hang Kaningje Alamle Arjuponik Sina Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel So tangte pini nili nal tum herangke bitung tum phan dak nilem lo nilem adung lo dang tung office along hadi na tum phan nang hang pen aporting pen nang tum ta nang si tong dun pen banang itung thai aport di tum ta churulo sudah kaldom pajelo si pini ladak nili tum press meet nang hang nang kok alam thai puthak sin nili hin pen declaration mane ing thi at pen hadi nili rawa tum phan ta pachini po la pen jitu niki luchin langso hawar penangan kedam tang pen non an kesulibom penang apor hud la so charu sa lam puthak ne le ekdam ing thir et hani clarification pipu sinang to mata nang hang lo silahi ge lo ladak ala mangai apor penangan bag doi ge athema ladak kene nili tum chini pamel lo 1980 dake top ke la son lo 1982 24 January si proposed rehab of the Binhum Singason area buhadi Ladakh nang impus lo. Deh, lasi nang impus lo laso puthak si nilitum penang kacikroy arat arong anhedi Ladakh nilitum chingrum si isi Binhum Singason area development committee puseng lo. Sila so kumitia hin pensi lada ke forest ke nang bilong le pulitum protest lo. Si hala so kumiti sitame nili nang angton pen non nang tum phanta nang pachini ko na tum chi da jilding tu 1987 ta lampo jilding tu yi si pachini po garada phana pachini nanta nilira tum da chini tum du ulang ke klem tum chini chot bodi. La si hala so bangke las lo niliman Dhon Singrong Hang lo nili gerong asal lo sarkari mer lo binhum long hedi lalo secretary lo nili bangke lapen sarsing tiso la bangke assistant secretary lo lapen te Bida Singh Teron la ke president lo Joy Singh tiso la ke vice president lo lapen te aku
nihang ingti executive members lo habar ingti executive member lo langtuk tiso lo executive member lo lapen langtuk tiso ta bahin do lo ta executive member ang se lo lapen aku longkihan se executive member lo lapen aku sri kali ko rongkelan kali rongkel Nogbe terang. hanse kali tiko yo la nogbe terang la sulla bangke hanse puji ko la ke chok mining chok ke de ro hanse kala milu le hai la sikado e pen tum ha sopor hu tum rong krihinia ra ching rum si hedi lasi binhum singason area development committee pu senglo la so committee a trudi pensi la so dak an to map include so da mu theklong po ne paklang oji mu an la si la so map a teng pensi da ke di riyap kuinang ji da ke riyap nang bilong le pu ne tum hedi protest lo la si la so a protest ho sita me first bangke something han se hd minister la pen class control minister ke do si dak ni tum salawor Raikom emi school along pension li lang than bu hodai jo propose rejab of the binhum singason area po amen ifc hala so hut nihang teron ke is division forest honorary officer hala ke arong tin dam edlo wang edlo tumurong ta wang lo ni tum ni chitong onde sitame hala dam ke propose dia ka lam nang gi mi selam me pudang ma report pidam ke 24 January 2022 dah stop dulu deh 24 Januari 1982 lama si latun itu ta cik khobor bom charjulong bom lo lasi itu ta kadrok kabe lahai kon cikon hin lo lasi 22/9/87 abang ken itu ta propose lo si lasoka propose ya komite ke binhum development binhum singason area development committee putih kalau lagi Yala so committee at through deep si claim di ane claim lap lo. Wang bom lo nang claim bom lo muak na nang than lo. La sildak a resolution bang ta dak dolo la dai haso so meeting hu ka chi parai la so according to the resolution lo la bang ke including map. Jila so map ateng sinon tum ditias marji pulu tang te hedi. Lucin lang so simion hang se pendang lok lucin lang so hawar ke up to ala kene logo langlok so forest riyap si puri po luki lang so habar cima thapa me lo yo map dak lo nona thepi lambang ge jong sia lang li tumbang lo chin lang so habar rat tumbang nona son e ke wang gilang ani tami erset tung set nan balang li tum na puson dharna do putami ba ka che song jong si padu pon bom lang pulo tang te na li tumbang ge athepi lambang ge alang li tum bhan bang ge GPS patalen natang GPS mari pon thek thelo alang li tum bhan bang ge PRF na si ala tumhani somjai dun vetpo la pulo bodi kalang Nanti lah non lah jasemet la so project lah hydro pump project ke 1G ku la so la bin hum marat pen ala tum pen kacing ki do hum makar dengo dan mas council pen nili tum ke ching ki lab lo secretary bara ching kilo ni mele to bara ching ki lab lo nang la khal lo lo la cingki et pen ala tum MP bara ching kilo la nala tum pen na bine naga cak la son do ma je itum dakar biarat tum Akero hok la pen ko pe ali long ponji la solam te tak la ni na cak do ma kachi chaka bang ke lai glo ni liang khan po MP sar ban ta ching kilo MP sar bang ke ni we si pilo hunimbar ni we majung yang ko di hunimbar ni we hunimbar ni adha kontra baka pon ching kilo ni unusor damlang unusor peng guhati penang le roko te dak claim nang ko jana dak claim nang ko jalo tuar tani nang selam pidat po pulo Siak do, cek luar ni do ni lepas ni je, tuar nang selam pijat pun nang selam tipu pusi cicak. Ajat peno ni tuar nang selam tipu nang cicak lo empia bang. gorengang hoi bini lam Awal soalan bang te secretary tu nang thanu dah beradi. Non itu council pen agreement do jilang gorengang awal saya citame, tadak locality tu pang ko ana percentage ki pipon jimal tu cing lai po. masih lalu la penisi rat kemang hundulang itu non het jong
do chilang so wala matidi kada kara ta tumbang ke matha up made mind along ke set je ki damtang hala langpi demason teng petsi inglum thorji la puson penangan dak misconcept do sila so pathak la so project alam te pathak nandi kachini dun han kachini marapan Check so Mohirambe Arong Asar Lapen SMC Amai Phu Atumpen Karbianglo Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Aphan Kachuro Lakha Inko Trok Dua Barguri MSC constituency ke parlo Kakojan check so Mohirambe Arong Arat Rong Asar Lapen check so English LP School a school managing committee SMC Atumpen Dua Barguri local MSC Anparta Honorable EM Education in charge Karbianglo Autonomous Council Sri Richard Tokbi Aphan Kachuro Kardom, hani tum kar Bangalore nu channel pen, pinangan adim dua bagori ang kamang tabe education hin anathu mate logo charle anathu kwan ke paprang bon lama pen hem logo charle hem copy ko poson ban lama pu pinan ka homri tum pidopono la sonso si ladak chekso mate ladak dolomora ang kang lo dak chekso Mohirambe arong sin indik lo ladak chekso English LP school se ni tum dak lo pini ni tum ladak na ka homri pen ka thek lo teng pulo dang te ladak lang mi pe ke si thek pono Kelam tang kala dak labang so non kala ke vidle pa so ting ke la ke isi lang dam lo blong te isi emang muna son ben kelam tang ke la dak ke ekdom RV ni prap son sini tum thek pono heman ta ka do beta me kala ta kala ke biji pinam ta tingan ta vaklap pen pata me banduriwar ta la dak ave setan me non ni tum ke bang ho ke thek pono teng pono te banduriwar ta me non semar pon mamlo ta pen pata me kitchen mate han ki tun adim sta me la dak mi senason sin thek pono lo non dak opening pon pelang ta me completely ke tang sin tum thek pono se contractor ta mata me mithang sai ke chiklem ka mi senang ji mithang adim lo mithang rong mi senang ji pu kamatha pon sila dak contractor me mission ni amen sumpong pelo ala tu lapu han an gitun adim se mela bangso ke claim contractor la per misri do mata be si choropik lang ji ala tum tabe non ke claim ke tang lo la pe claim ta mission pen pelo ma so hem tame non ke claim pon lang mission pa be bandri bar ta me non tu thek pon teng te claim pon bomla ta me ti mission la ka do ga be tame Akero pilo tu karbing lo chela pen contractor mata be la pen pa be si asia ka choro kang tu mangala lo education ni recharge tak be akai karbing Autonomous Council along Kedodun or Karbianglong Autonomous Council Education EM Recharge Tokbi. Along Pani to Karbianglong Sine but a bit of Peklo, Puson attack Kepaching Turia Pan Logo Charlie, the Prank Ponanji Karbi, also Martin the Logo Charlie, Adim Senangi, at Hebange, Logo Charlie, Demosia, Hemong Savi, but they have been Haram from Banke, Low Charlie, no Pen and Portable Darbanke, take Japan, Kepa on the Toponkoji Buke, Kamatapon par 60, Ladak, Tetan is called Hem, Duarbagorian Cantamilang Ponope, or Karbian Tamil and the Puson taxi, Langpon Bomlo Pusinitum, Wing Taponola and Portabe. Son sinitum kachachara mate beta pinadim tameni tu arju ponong sedak dua baguri ang kang tameni tum ladak dolomara ang kang la pu kipa jusi lo cheksu tala pu atok nai long pade la pu te la ke pulo thu dam lo pote la ke dai thor pen ke along chu gi dam to bar lo ta pen hin diplusu na thu tame ladak tame mission school hem kim bon bong kitchen ga do ka betame la pen pa tame dua baguri tame la pen pa tame dai huri Hello, Palomata Mela Taxi Mission School Ham Kimom Lop and part of Dona Kimita people Moson Sinitum Tekponok. As a doctor mission pin attack Polom and a possibility to Madak mission special report and the Pan Carbing Long channel, Pen Carbing Long Ratapani to Paclang Polo, as the education and resource of the pandemic to Carbing Long channel, but I see Akero people no Alan Poson claims Kimission Pen to say Clamp on Bomb Tape and City to Carbing Long New Cinema Naturally Polo, Alan Lapuson School Ham Shota Poli, wrong group Kadoka Dukilang Clappen. Hemi jare to mate kokti ki mate alali nona mat kang hon plakon pe badule alali phan kirap chang tame alali munita phan ang hojo ang ho ki joy le pe number tame aria ki joy a hempeng chi bang ariang system ke pache dam bang alali phan chunuria ki sung chunuri dam lo te ali ari ki joy lang ti pidon de athe people pe kang hon kang ginso ke to pen selali kadoko be not por claim bon le pe number tame angkang pi phane si last ni tum ke josi loga ke chuniri bang ke ka choro kang tu bang ke la halo Karbianglong ke chari pon
CM Dr. Turam Long Hang la pen part me team kar Bangalore ana phata me tu kar Bangalore chira pe me Akero pilo la poson tha line tu kabor even si ka do be to war pen danglok ka ka sai la pen ka mo la pen part me so alo tum han ta me mane pe tum phata me ka war sai ki pipon ko na ne uruna doi la pen part me ko ne ka sai do lang ha ta kerap ki pipon me se la khaw ne la si ni tum kar Bangalore chira pe me pin tu pa klang polo le tum la dak la pe long ka ta me tu huri dam lo te mission la pen tu ma dim pe klang ponji la pen part me kili li lang adim anta benitum peklang pon thuji ada ke lili lang tame lada ke hinu lang pusta benitum peklang ponji asi no na bangke arluan itum lang nam po la pen part me tu video lang pono kon se la bang school hem kelang bima na itum Aphan and peklang pon po asi no ni tum arluan itum humri dam po Asal itu tek ponong lo, arlu antamin itu peklang pon po, lasi non itu tek ponong ting ponong itu mission asumsi itu tek ponong, athela, sebab la kensim kata me non bangke incin aja, tapi itu ke bang hot bangke ting, an bangke bakla lo, tapi non ke tek ponong ting ponong ting tala dak isi ador ke so ting si itu tek ponong, lepen arlu antame sabhab et lepen porta kalar kado kabi antame pipon lap lo, lasi jadi tum ke panca pun mah malante ke thanta mana tum non thek ponong lo ka do ve mission son sin tum thek ponong school heman bang ke arlu ka do ve ni tum peklang ponlo la sinona bang ke ladak arong asar nilong sidolo la sialang lipene lam he senior ju ponji alang litum la so ke klem thek long ban education em hal pi tiala ni malam fiji paklang pajiri apang sini tum kar benglong news channel pan kalau pajer lo kai nang phan kar jung tum bang la lo apang sini li men chan tha lepen part me la dak arong product nang pajiri kadon kar benglong live tum phan ni apang si kadon hilo kadon si nilimen ke kensing bi apang ke dak chikso muharam bi arong asalo asi ladak ni pini na jitong non mate ladak ben ni tum ladak news live apa itu ben jitong lo dim bang kan ni tajo minaro school masih dak hajira chongda dun pen ladak aku celang dun long pu masih dak hajira chongda dun bom kemon bom kasi aprang ke labang so school ke ting da ba pengar wi li soli citanon em sar jo research to bi ka halang li division em long lok pen labang so school phani tum halo Akero ke thena pi sini liro sar hoi ban ni liga kachurup lang likha Kata itu lo dah karan gitu nih, yang lepas tu abe apa kita ni nang dal pu bahara si abe ji ke yang na ni soro pu bahara si tu no relo sita normal ge yo em sar ba ko ani tu na heman ta nang pichu posisi tu churo pa pi lo lang likha Bandri war ke kesal itu lah kado bila award muka bandri bal ke lason lo aprang ge pu inci tar hing bekram ge lason si ru elo ya ke sita ko puthor lang li la so school ha coaching hon thusi elang lon lo yat ngi pu ma se lang li hin bena ko la bandri wal sita claim nang po pu pang contractor dum phan pen chingwa contractor dum phan pu ping khat si la bandri wal ta non pa claim mom lo prai achi team so se an ge claim lo yo non anu sai lo le claim ni Kosan lo nari tum contractor dum hata be ke claim ke dam kado be tum ning sing sampon kosan dum amade alang li contractor dum hal mage claim ke dam ke ning samji na the ni tu me claim dam dum ha ko pini mi te la so nang boi ta lang tum men wan det ape ge dori pho pe an lang tum ko pi sina ima pe claim me se nang puni tum han ta strictly pe ni tum han contractor dum han ni tum han isia da bido pe la so ting ma sini tum ta ki pa me pon sen ye phan sini tum ta ke bor ipon ante Aphan karju kang tu manggala lo nali tuma do nali school along non kado we school hema ke education in research tak bia ning Kepi pen mate nali kang hon pen kar bang termas konsesi am dr turam hang alin tum chilang pet pen tim kar bang chilang pet pen sing vai sing sai pen sik to ka bil hai asai da me deng pono ande la lo ga thana tuma asai bang ko son ahin bang nali hin ko son lo ga than teacher tum bang ber bam nai lo ge than ahin bang ke non ma ke teacher university lang li regular wang wer la pe ani wang ni li tum chetong ani wang tum dak chingki bom chingwai bom osomar phala son ya ko pena ke teacher de botha ta la pena ong bong ke teacher de phan ta pini si ka do sa pha da yi polo sita ni tum ako chiping kha tholo pena da prang la ni tum ina ba ni wang po ko la ni tum la mistake ka klem che pina phan ta pena si ni tum ako pang the ku ni pena
Yo perfect lo. Nali apor nang chipi nim pen podi to kar beglong chila la sarji ponong lo ladak arong asar pen ma si education em recharge sabi phan. Ning klong pen kachuru pajar pot athe muni tingam mission ki klema kam an ba ke si Akero Kepi kenang sot palang si si ani mission kam Kepi ke thidung akrap ke thaglong pen si alang li la pasong thak pini ke alang li iya maka hai phan Akero perfect lo Tokbi sang ka hai phan asi pini bang ke apon se kang to neglo ni tu kar beglong chete ben berta ne kman pi si to me thak me kurang thu Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu